nahasa. Naku isa iyang natring sarkums ni nahatas bara. Bahali kalawan na ni handat 19 bara borska 19 rawan kan. Sa para walawan kan ba? Naku isa bam naman na ni kis maba aman kay kibas. Sinsay tanibi baba ko kapara. Sa kuna sins kira na ni bas kanyuwa na saura sa balika Efesios 5 bara borska 15 ba para 16 bawan kan sa ayang klase kay kikam na ako isa bam naman ani na kisma ba aman kay kibas sinsay tanibidas na ni baba ko kapara sa kuna sins kira na ni bas kanyuan na ni na saura sa bam na bara balikawan kan sa Efesios 5 borska 15 bara 16 rawan kan sa pakuan tawarin paki kaya kay sewa na ni kaway mawala mislawan ka wala pa yung kira kumwali kaya. Wam tabi laban nila di miwisa, lamuan ka pa yung kira buwan lilia takibang huibas. Kan Christmas kat karasayawan na ni. Son las 6:19. Es un placer servirles. Somos Radio Beca. Kumi Yamalkana Ingwisa Panjamal Kapengkira Belentas ba Yaraw yaba Ang sutliliakira Latwan la kawan wikaitsa Patukti kapengkira Nawasay subitakan ba Niliyakira Dawan la majunaya Antas para prilaka Kupyaku milakabala Christmas lilia fris Aywana ya aleluya Jesus tramajos Aing ni kamalwangka Lalmawi na bala Since kirang jumpa ba Present ka simple pala Witinra kay kaya Anteng kibas lilmikara Yaman marikibrik balan Ay lulak kriki mayunan Matuktik Emmanuel ra Lilia kira Dawan la majunaya Antas para pilaka Kupyaku milakavala Christmas lilia fris Ay wana
Ya aleluya, Jesus tramajus, aing ni kamalwan ka. Son las 6:24. Escuchas el programa Kawandrama Yundra. Ubapay no plikin na ni, yaw na ni. Ay mawala ra. Wan tawra yung pakisa. Nawar ka rin lakula. Piablikis na. Lakula pain kirabis na pastawra lika. Wan napakan ka ra. Kahulaiwis ha. Pasa karawis ha. Kauparawis ha. Kunawan walis ma. Kaka. Lam ko lapain kiramaikis na. Famali ka mais ka ra. Bawi na lakula blikis na siknis kira na ni. Ayuat larabara sa. Siknis kira na ni ba ay programi kalpene ba titan boya barama kapat makabisa ay radio kalpene ba mangkiya ba ya. Siknis kira bani wamtla bani da baras ma nahaman program kamuwalis ma bani da lam ko lapain kira maikis na tawan wal barabas. Barabako sin siknis kira wale ne baras sa hospital bilara ay radio kali kabriwara sa kunay cellular kalpene mangki walisa. Barabah na nila sin la kulayabis na. Barabako sin tao plika na such tao plika na ni sut helpan na ni napakan one committee ka na ni dormarsin na ni para work daw krasat ka ba nira bara na ni bay kisakan ka ba ni sut para lam ko lapain kira maigis na para la ko leabis na internet line ka kuwan wali sa wanu plika wala na ni plus wala na nira. Rosi tarawan wali sa upapain tingki. Pain kira Rosi tarawan wali sa kailing peng pain lang ko lamaikis na. Tingki wan walis mawan kaikis ma. Barabako sin wan wala na ni wali sa tawan wala na nira. Ba internet line ka balay urap lapis sa radyo na bara. Wilwan wali banira wan kaiki banira yawan walam ko lamay kisa pain wan nahabawan program kasa dawan na mayon ramba man program kamsa para bako yang lam ko lamay ki bangwis naman nanira wan walwala rabanira ban kara upla kum wan walis mayuwa banira man upla lam ko lali kabli kras sika nina makibli kras ko na wow wala rabanira yawan la ko lapain kira bis upla manis leksa naha programika radio beka programi kara dia ne dimbasut bawali sa barabah na ni nila sutara kumira praki na ni asla daw kim ni lam kula pain kira may kisa yawan upla ni na makarasa kuna wan wala sutara yawan la kula yabisa bara naha napatla kula luwan na len karen kaysa manela kula may kin sutara yang lawan na wala pain kira kum may kays na ay mawala ra Christmas kam lawan ka pain kira kum bris bay wani luyanin kare ni dawan bilawin na walan kabi. Son las 6:27. Aquí suena la mejor música, 105.3. Jimbalambam nalilyani yarka witin babring I want house mankupyamra manra iwayawi manra iwayawi sasakraba king ay maka witin rama
Ay kuki, ay kuki, ay wala. Kasakatan katas para kuitin marikisan. Ay kupiapi nitan kaba param sinsakisan, param sinsakisan, para sinsakisan. Kasakatan katas para witin marikisan. Ay kupiapi initan kaba param sinsakisan, param sinsakisan, para sinsakisan. Son las 6:30. Escuchas el programa Tawan Drama Yundra. Bapay no pliki na ni, nanara ay mawala rew na ni klipat pasar takansa. Okay? Iyawan na ni bisi ora dawan bilay si kaikikan. Dace dawan bilay si kaikikan ba na kaisen piskum wan kopya krokan kabriya. Kan bahaba kautara sa. Mam na kaisa, yang ay si kaiki kapre, bisi ora balik ka Efesos 5 para 15 para 16 baka tayo si kaikre. Kuna yang Efesos 5 para Putin bawin ay si kay kam na para baha bawin na iwan pis kung wan kopya karokan kabre. Para na ako isa dawan bila. Baham na nanuwisa. Maniyapis maba mahkarawibus. Puruan na nitila winasin mahkaraya takibus. Bara Christ man pura mraing dia. Baham naman na ni nahkis maba aman kay kibas. Sinsay tanibiras na nibako kapara. Sa kunasins kira na nibas. Piwabris maba pain yus munibas. Kanyuan na ni nasaurasa. Kay kram, bila pain kirawan ay sisanaywa. Yuwa ba ni bilara. Yang manra text na iras na ira may kam na pia sa kuna pahabila pis kaboy na wan kopya karawkan kakumbri balay isaw. Wana isikaga tara heben riwis wadawan man bilang ba folisa man bilang ba kasak sa dawan na iweng ni man bilang kat sipuwap para sa imo ni bang wisa kuna yuwa ba nila dawan man wan kopya karawkis ma man bilang ba katwapaya bareng ini timut tara tira bara pang kisna balta kaya dawan kiparana kira man wan kopya karawkan kapen kira wan kisma pam na dawan na iwa bahabila pis kaboy na wan upli kay ko kipis kum ser daw kais na man wan tabri ma wan twisa wan sins kara para wan lukan kais karadawan man spirit ka wan tabri kabya ba kumakapi man mihta maray man kis na malupiam Jesus ni nara amen upli kinani baha na yawan kisa dawan bila pen kirawan kan babila wisa nanu wisa maniyapis maba mah karawi bus puruan na ni tila winasin mah karaya takibus na yawan na ni dawan bila yawan dawan ko pekraw kisa yawan na ni ba wisa upla na ni ba puruan na ni tila rasa wisa barabawi na mah karawi bubia wisa kay kram yawan rawan wan wirasa manpat bisit tas bara may bikan ba na rawi boyatan ka may wirasa kuna nay yawan na ni ban karabara sa wanwat la bilara upla yawan na ni Christian na ni bahara sa kay kram mama papa bara Christian utla bilara barsa kuna wan lupene kikaba idan bara dawan la kawin na lahurasa barabah na ni basika wisa dawan bila kat kabi kakabah na ni ba pruwan na ni wisa
bara pruan ka na tilara mansensat mansin dawan uplika kuman ingni kumus makuna mansin bahatilara deme yang sin bahatilara deme yawan sin pruan tilara pruan kumbaku sa bara bahasi kawan wewant manisa mani yapis mabawi nama karawi busu sa kay kram pruan na nitila winasin mah karaya takibusu isa. Tan kawan wiyawan sa yawan ingni kumbara ba ingni kabasak biya. Bara rawi bubi bara upla na ni wala na ni bara ba. Pruan na ni bara basin. Baha spirit kara pruan bara basin. Baha na ni sinarawi bui maning ni kamera witin sin mah kaimpa kaisa. Kay kram kuna ingni ka ba warag bara sa manmihtasin tatug baya. Bara buya ya bus kaysa yaw na limpa kaya bara bakura witin maning ni kamera witin sin mah kay ing ni bapli ko ya bahatan kasi katawan na yawan rapain kirawan wisa pruan na ni tila winasin mah karaya takibus wisa bara banwisa bara kraisman pura mara ing biya wisa kay kram mantih muras maba kraisin man pura mara ing baya ba ridisa na iwawan may subya pe dawan yawan rawan swira sa dawan yawan ban kradia dia saura mestek na ni daw kisa kuna yuwa banira aing ni kabayawan rawan berisa yuwa baywi bani yuing ni ka yudimi bara prura disti karawan berisa bara yu bayawan tempatahing ni karawan berisa kuna bahaing ni kabawina kau ing ni pain kirawan kaya yawan ra wanwisa na iwa yuara kau ing ni pain kira wapaya wisa witinay watlara wapaya witinay tukya dadaw kratakaya bara ay ni na mayo na ya bara yuwa kumdawan balbya bara yawan bahaing ni kawal witinay mawan rabuaya sakuna yawan na ni bahati mo katara tilara kabya kaka sari lakara kahwaisa na iwa bila pain kan sa yawan na nila bara banay siwaran bara wisa narabay kisakan ka pain kan sa Efesios 5 bara 15 bara wisa bam naman na ni na kisma pa aman kay kibang swisa. Naiwa upla kum sipsa witin nah kiba nah kikay kaya sipsa. Naiwa upla kum witin ples kumarawaya ridi takan bara witin ay prakalupya dimoya bara witin mah ka takiyaw ya reche takiyaw ya kuna witin ay winapisa kumra dia trabil bara sa pakay krasuan wanina na laki sipion kay krasuan lalwal. Kuna nakili ka kay kasipsa ridi takan bara mah ka witin ay glass kalupya lama rawya. Bara witin ay winabalaki kay kuya witin nah kisa painsa equal ka diman ba painsa bara witin bakura ay darawalo ya witin painsa bara takiyaw ya tan ka upla kung bako may wisa man pains mabarabara may wisa man kwal kang ba nahabawarasa man tamo ba nahaba saura sa reche wan wisa bara bamihta man bawal impa kuma kuna nay wadawan bila yawan rawan wewan pilisa man nani wisa nah kisma ba aman kaiks wisa bara bansa kakana na rewan nah kikay kaya aman kaiks ka ba nah kikay kaya yawan kasakuhan daharawala yasa yawan kasak paliwan daharawala yasa wanwina tara na bahasi ka spirit lain karawan wisa manwinam tara nah kisma ba aman kaiks Christian ki luhpi wait na rin aman kaik swisa mandamarawal swisa na kisma ba. Okay, tawan banay wayawan ay bila holy kirakuan wayawant munrasa man kwala dimi mo ni takiwa pisma ba saura di marambado kirawan wayawant munrasa sakuna man raya kamba man Christian kumba kuman na kiwa pisma bahado kira si kanay wayawan rakaw pali wanay sayawant munisa man naiwa ban kara Christians ma sakuna man aisan kam na ni saura isis ma ban kara man naiwa yang naiwa Christians na puna wanwa pan ka na saura opisa yon yuwa ba nila nado kira wali sa yon pura sunarawali sa one sins ka lukra na pasin once mal kira one sins ka lukra na ni ba raseta na yung one bri use one mo ni sa wanaisan ka na nina yawan dawan ka yuwa ba ni yawan one wina dawan kin one darawala ani do kira man rasetan may bri use may mo ni sa manaisan kam na ni bakko o mandawkan kam na ni bakko o ani bak wana kara kan wan na paskan kais kana setan wan brius wan monisa bara neo bila wisa manane na kisma ba aman kaiks wisa na kisma aisan kam ba na kisma wapan kam ba na kisma aman kaiks wisa aman kaiks man Christians ma ba aman kaiks wisa wapita ko mo bara ani da di mo ma ba aman kaiks man dia ya bal karoma kay kara nay wabila pain kirewan la wan wisa aman kay kaya
Leche, aman kaya kasakuan dahrawala sa Christian ba ako, wanaisan ka na ni Christian na ni Ailal, wanaisan ka na ni Saura Brisa. Christian sa kuna, wanaisan ka na ni Wan Pulan Nat, kara wanaisan ka na ni Bailal Paliawan Saura Brisa. Bara na narasetan ba, wan swap ni ka kum kaysa manaisan kam kumantiya isan ka bribalisma ba. Bara na narabahaisan ka baksi ka yawan nara, ayuwar ka daw kina sa kuna yawan lika wan darawalaras. Wan darawalas wana isan kako dia setan yawan wana isa muniba baraw dia sin wan tabriba wan twisara sakuna yawan leka wan daras ay si manian kikitus pruisa reche uplan ni kumba Christian sakuna bah manos turkan ay si ay tan wan tan kabre pesturkan ba ay si ay pura mit tuinisa kay kram kuna naiwa dawan bilesaman na kisma ba aman kaik suwe wan sa manaisan kaman daukan kaman wapan kam sut baman aman kaik suwe tawiras man bahara man kwal kam dimran baman kaiks dawan Christian uplika ba ako yon sinuwan kwal ka dimran na ni basin yon aman kay kaya sa kan wan ne wan Christian na ilali wan kwal ka dimran ni saura pale wa dimi sa yawan ni barak dawan sin bahawan tapya barasip sa wan kwal ka dimran basin yon aman kay kaya kan Christian ba ako yon nu kaya na kisa dawan wat lara balera wan kwal ka dimay bas kuna yang kau pale one way ay sa munis na ba one spirit kadukira one spirit kara one wina tara na se kiyaw na nila work one mo na munisa setan bri na kiyaw na nila one aisan kara one work one mo na munisa para yon na bahaba dukira na yung kau pale ba one aisi sa dawan bila ba yang sin bahado kira isa once na kan dawan bila sa manan ni nakis maba aman kay ekswisa para bansa kakaupla kung nakis buti na iwina tara nakiba ay darawalas kay upli ka ba hapusa upla sud ba dawan yun wan since lupe kung wan kansa bara yon wan darawala yon sipsa kuna yawan na nimihta sip bahara yawan sansiaras setan da sansiabis en wana isan kasawra ba yuwa banira bahara sansiabis bara bata ka kuminay wadawan ay bila holi kila kuyawan na nila wan may sapaka ya wansa an yuwa banira sin wan may sapaki sa manakis maba aman kay ekswisa dawan bila pain kira wan kisa bara wala bay kisa kan kawala rawisa sin saita ni briras na ni baku kaparawisa yuwa bani bila ra text ka pain kira wan kan barawisa Ephesus 5 bara man sis mo Bible kam saki kay wamtlara Ephesus 5 bara 15 and 16 kadba bahara bay kisakan kabawan kansa barawisa sin saita ni briras na ni baku kaparawisa yun na yung sin saita ni apo baku ba yaw plika raw sipsa o dia dukera kung waya sipsa dus na ni balika sin sa poreche bahna ni sin sa piyo nung piraklaki kabya buwan sawido kawan kay gram manupla ina no walas kuna padaywan lupe na ni basin since brisa kuna bahna ni ba kawiyawan na ni aita ni upla dawan since one kan na baku likapya dawan lupe ni bareche kuna sempre bahara dawan lupe ni basin dawan ka ni mihta team daw kuya bara bila wawala rasa bara yaman upla na kan na ke sin saita ni biras na ni bako kaparawisa bara bansa kakabdawan bila katuwabe kaka na iwasin saita ni apo bako badawan mihta ya upli ka na nira kulkisa ani upli ka nira kulkisa uti na ila kawina kaulahura na niba kaw ing nirapi na niba wisa bahna ni basin saita ni briras ba ako kulki sa dawan gatnita. Bara na man Christian kumiyang Christian kum dawan bilawisa sin saita ni briras na ni babako kaparawisa. Bara na narayawan kum Christian dawan la karawapisa bara yawan sin bahawi ki bahara ima kimoni bahna ni sin saita ni apo ba ako batila ra dimi yawan sen ba ako takwe kaka dawan ba yawan na kiwan kay kisa luksma dawan ba na kiyawan na nira wan kay kisari takisa kay kram bansa ka kayo na ni painuan darawala yasa bahna ni wisa bahna ni sin saita ni Bible bay si kay kiwaran barisa bahna ni sin saita ni apo plika ni besa rukira na ni bawisa bahna ni sin saita ni apo isa dawan bila katwabe kaka bara ba ridikira na ni basin wisa bahna ni sin saita ni apo isa dawan bila bara na naraban sa kaka yaw na ni Christian sina ilal ridikira barasa bara rukira sin barasa yaw na ni wansa or kabasip suwe wan tapya yuwa bani ra bahaba brika ya wansa barabansa kakadawan mitewan na dia wan kulbya ani ba wan kulbya sinsa itanya po ba wan kulbya wa itani bris ma wan webya apya yawan bansa kaka
taura isi kay katabako, yawan na kisma ba aman kay sa wan winataran yawan pain laki kay sa aman paliwan darawala yawan na kisa. Kanaywa dawan bila ba yawan rapain kirawan na isisa. Sinsay tani bridas na ni bako kaparawisa. Sinsay tani bridas suplika ni baisan ka na ni satsat na ni isisa. Barawiti ni naipulan ka na ni sinsatsat na ni brisa. Upliki Christian ki na ni yang kasak dayrawalis na yawan na ni hilal yawan na ni bahana ni tila ra di mi barasa. Wailal na niyaw na ni bahana ni aisan ka na ni babrisa. Bahabila taski ka na naisibiyon Christian na ilalius mo nisa. Bara Christian na ni kumkumbelawisa. Ay wisa yang bahakas kaisis na ba yang sipsuira sa imo nisa. Wait larawisa. Yang sipsuira sa imo nisa. Yang bahabalik ka suya yung once na wisa ko na. Sipsuira sa imo nisa. Manlukis mayon dawan mo na bahapay na isisa. Apia. Pay na isaras. Iyaw na ni dawan bila sa bah na ni sinsa publiko isa. Nayaw man dawan wak katerabal. Nayaw yung dawan wak katerabal. Nini mangkri barawisa. Man basinski ra kumsumawisa. Bansa kaka. Kasak patta kaya sa yawan na ni. Kasak wanda harawala yasa. Kasak wan winana aman kay kaya sa. Yon kasak wanda harawali kay kaya man. Ani yabal kabal kisma. Ani sins ka pa manal kibri daw kisma. Nayaw dawan bila isa. Sinsa ita ni. Nani apo ba. Bako kaparawisa. Kay kram. Bahana ni bako kaparabana ni lika ay lah ka na ni sel brisa ay daukan ka na ni sin sel brisa bara na narayawan na ni sin bako witi ni naimawan ra man Christian kung bako bara lukra suplika ni sin saita ni apuplika na ni mawan ra man sin ini pas bako aisan kam na ni aisaram daukan kam na ni daw kumatemba upla ba ma kaman ra mayay si may kay kuya kay kram dawan bila wisa yawan ba wok taya Christian bani ba wok taya pihni kumsmaman. Bara wok taya pihni kumbaman upla ba may kuya bara man mihta maramang kuya bara bawah kate bara laki kay kumasa itu wal sutra. Di ay si kay kaya. Ay si kay kaya dukia bara sa kakay si kay kumareche bara ay si kay dukia po bara no kate di si kay kamna ay si kay dukia po. Okay na yawan sing Christian na ni babako sa yawan ba wok taya pihni kumsa. Bara bawah kate pihni bara man mihtulban kam na ni sakisma. Mandiara na ni sinsa pustur ka na ni bamanaisis mo bahara si ka manulbis manabaw ka tepih nira man gridi kira baku man gridi kira sa mahaka manulbis man gridi kira bila taske saras mahaka manbaw ka terulbis man bila taske diesis ma ba ulbis ma barananara dia takuma since ka publika na katapamihtai si may kay kuya mah kamanara man Christians man ako naman wok kam tera man diara ulban kasaura na ni ulbis ma bara si ka ay si may kay kuya bara witin sinay sulyar ba ako may kul kuya ba Christian na piyawisa kay kram bah Christian na piyawisa bah Christian bara witin bila saura ni sinay si wan wis yawan nila man Christian na piyawisa ba Christian kakayang ko Christian wisa kay kram itan sa kuna ba ako witin wal ba ako wan kulkan ka sa kuya dia mihta yawan na ni katabasins briras ba ako yawan na ni storya isisa wan daw kan kasaura na ni suiras mihta na narawiti na ni ay sulyar ba ako wan kulkuya. Man wok kam tepih ni naman stur kam saura na ni baman sakis ma yam ni duke ne basakras sa kuna bawok ka tepih nira man stur kam yam ni sakaya yang Christians na yang purisa sonaras na yang prias dimis na mariang warki ni sutra yang paharas na dawan bawan kay kisa uyon na ni ba trabil na ni brisa wan tawan ka na trabil na ni tarat pura rasa kuna yuwa ba ni wan dawan witin dai karni ka plikisa witin rasen wan spirit ka ba wan kasak kalukan ba mangkibri ba tawon wan kay kisa bara na nariyaw na ni kataba bako takuya ay tanisin sapo na ni katabaisan ka na ni bayawan ni kiyaw bibrisoya bara na narawan yawan ni aysa eduke na ni kataba yawan mitas na yara lakuya bara dia takuya bara dia takuya ay bako takuya na iwadawan ba yawan na nila ay bila holi kila na kuyawan na kasak wanta baikisa uplike ni wanta baikisa yawan na nila kuna sakuna yawan na ni sip alki beritaw kartiya ba mihte yon nuapo ani ba wan swapti kabara sa nuapo kuna wan yawan kasak wan na pastakrikan karawisa nakis maba aman kaikswisa bansa kakayawan na ni wanaisan ka ni ba kasak wanda rawala yasa na yawan upla ni yang taukis na bareng sing kaikis na yawan Christian upli ka ni ay lalawan na isan ka ni saura yawan brisa tan kayawan na ni pulan nat ka na ni ubay lal brisa baraba pulan ka nat kabako si kanay wasetan sin berhiyus yawan rawan mo nisa kay karam baradawan bila bayon lawan kupya karaw kisa sin saita ni biras na ni babako kapara wisa kuna sinskira bas dama bila dia wisa sinskira kabya wisa Christian kumba sinskira butku bako kabya wisa butku lupi ba sinskira sa badawan bila kay karam yaw naniwali sa nuwa piwara mahkawi kid botara basah kara ulayaman
kautan kabridas kan bara dama noa ba dia sakib li kanu isa usus ba sakib li kanu isa bar usus ba wihtiwan kan usus ba sika kay gram saura sinsa apuplika pat wihtiwan dan kuna butkul pe bli kanwan bara klibal tawan bara butkul pe bli klibli kanwan bara butkul pe pasins bri ba mihtatas ba babara ba kaikan ba mihtatus wa helpe kum brisal dama ramari kuya bara dama ba walaitan kabriswa tas ba babara sa pat prumnitas ba prumnita kisa pami tas ikanay wakulkan kalpia bisa but kulpene ba yawan Christian uplika kumbasin but kuba ku kaya wisa bara dawan rasin tingki yuwa bani rayabi kaya Christian ba ko dawan ra yuwa bani titan buma bara tingki dawan en hayuwa painki ray marikram sa kun nay yawan na ni Christian uplika nay laliwan tingki dawan sinay saras kwasi tit buandan buma ba ban kara upla dia dini pasay si tila ko di miyawan patay sa wanda harawalam tem uplas mana damarawalis mana uplas mana damarawalam tem pat dia raise pestur kane patti tan paliting kita wana isaras kuna patay saram kay kram liga setan liga wani na bliki sa nah kina wantu isara dia na ni sa kaya ba barabans bara banay si waram sa Christian kumbalika kia yamni kaya wisa kay kram kia yamni bani na ula wanaisan ka wandaw kan se wan kia yamni baula na kuna naiwe na ni since brida supligay ni na bliki yawan sin bah na dia daw kan kane briba daw ki bara yawan sin wan kia kata saura ba man brupla wisan no ruplika pa Christian ko na ba uplika bila na takiba man wal makakawisa kay kram dia takoya pat wan kia kata saura takawupla na krarupla kia mara upla since kara wan kia saura ba man takoya batem iwan Christian ka wan Christian kala kakataba saura ba manay isa baka Christian apya isa bahan na isa uplikina ni naiwa yuwa ba nila bila kung painkira baltakansa aman kay kaya dukira baraman na kisma pasin damrawali kay Swisa winam taran na kisma pa pain laki kay Swisa barasin since kas na ni bako kaparawisa kay kram bila pain kirawan kansa barawala ko may si bila bay kisakan kawala kum sen bahakatuan ki babila wisa kan yuwan na nina saurasa dawan bila wisa yuwan na saurasa yuwan na naiwa yuwan na maniwa pia yang yuwa pesa naiwa yuwan na lika yuwa kum saurasa yuwan kasa kuwanda harawali sa reche upla kum yawe sipsa naiwa yu na temani pinkira balisa yang pins na we kapo ya uplika kum sa naiwa yuwan na upla dawan na lukra since ka apuplika dawan bila katka since apo na since aitani apuplika na ni bara since aitani bri uplika ni sud ben wanda harawali sa naiwa dia yuwa rasa yuwan na yuwa kum karna rasa pati tarapain yuwan na ni kan ba luiwan namit lika yuwan wan yuwa piesa na narabansa kaka yuwa bani na ready kaya iwa wala sandi kataba walis na bara jara bintara kum takisaban alarma kum wini sawisa kay kram tsunami kum suno ya wisa kabulal mara tsunami kum para sawisa kay kram upla na ni ba kuna luya taksatan ka sinsay tani sinapo jara luki kay sinapo sa kuna balbaha trabil ka ba right pali balyawan na dibi wanal biatem batay marayawan plapi dia kra lug biya kra se dawan helpay mun suya isa bawar kara dawan swaki isak suya isa kay kram sakuna bansa kaka lalo kra na ni balika dawan bila de sa sibri biya pesa lalo kra na ni balika man right Christian lalo kra maka pruaya ba man sibri para wisa pruaya balika man para wentakan ka kumsa wisa una naiwaya wana ni kasak wanda harawali sa prura ba karnasa prura ba sibrin dukia kumsa bara baha yuwa bawisa yuwa na nina saura sawisa yuwa na saura na iwan kasak wanda harawali sa yuwa na saura sa yawan jara na ni kay kras dukia ba kay kisa na iwa wanda harawali sa sickness na ni ba wantilara kasak palibal di man sa na iwa dawa na yuplika na ni brisaki sa ayuplika ni mah kabrisaki sa walam tembaw plika pat puruan wisa anbila kay kras sickness ba ki kumalkan tempat puruan wisa bansa kaka time na karnasa. Ang time karna ni ba kay kibarayo ni jare na ilalwan na krani kay kisa pati terapio na ni ba ko piasa. Newa na hatas pa purum ni hakika na pati terapio kan baluiwan sa. Newa man biluiwa makaka pati terapio baluiwan sa. Newa man tawan sirpi ni bawa maka
pati terapiwan na iba luwansa. Pati terapiwan na iba wan almok na iba pati terapiwan na dukira wana iswe bara naiwa yun al monkey kay kram tempaku apiasa. Satu wala sa bara bansa kaka dia bisa dawan bila sa yuwan na nina saura sa. Pain wan may sapaki sa yuwan na nina saura sa. Dawan yuwa ing ni kalika yuwa bahan nila yawan na painuan kisareche kuna baha palisin na yuwa ay kat karapiyon wali sa lina niya hui sa pasa na karawi sa July katikan tim time pain kira sa barak lipali away ora balantem pasa na ni karaura sa kay karam bara trabil na ni manas bara suplikin ni wan raya kara trabil na ni manis bara sa kasak wanda harawali kay sa iyo na ni yuwan na dokera kasak wanda harawali kay sa kan wan yuwan na nat kisaki biras kabe kaka prura balyo na wan prugbe kaka yuwan na kikabe yawan na ni bara kaysa bansa kakakasak wanda harawali kau yuwan na ni kau dawal mihta kau wan kibara kawayuwaying ni kau wan kibara yawan na ni wanda harawali sa naiwa yawan na ni wan watla bila trabil na ni tilara tasba na ni pat ka ni tilara yuwa saura ni tilara ko dawan lulki wan swira sa wan warka lupya kum brisa kau wan lalah kama lupya kum saki sewan kau pie ma kau lupya kum wan kisa kau yuwa bani pata lupya kum wan kisa baraban sa kakaman baha warka lupya kum dawan ni naman mihta man kan bahawi naman yuwa bani pata bris mahaka dawan bila sa tingki dawan we sa witin na tingki we ya bara man naiwan hayuan e saura tilara man wamtla lupya kumbrisma man family kam lupya kumbrisma man mayam kumbrisma man Christian la kara wapisma kaka wal kasak damra wales ma kasak wali beisi kay kesma luan lupeneraya ka dokera bara kausin smal kaya bara wan miasen ka wal kasak pale walaisan kabri kaya kan naiwan na trabil sa yuan na saura diman na setan kasakay war ka daw sa yuwa saura diman bara setan yaparasa setan wansa uplan ni ailal wat labila ba soh kaya wansa naiwa marit merin ailal wat labila ba setan soh kaya wansa aisan kana ni bakko daukan kana ni bakko naiwa upla sins kara cellular na ni babisal dingkan babahawal ba uplan ni ailal trabil bri sa cellular na ni wal bara bansa kakayo ni kasak wanda harawali kay kaysa yuwa na saura sa uplikin na ni bako naiwa titan ra yang dawan bila parah ni mana ko ki ceremonies na yuwa kung baksa kan do kera wan kisa bara bahab text ka ba man wam taraisi ka Efesos 5 bara 15 ba 16 ba kataisi ka bara bila kung pain kira wan kansa mana ni na kisma ba aman ka wisa bara sin sa itani bilis na ni bako kapara wisa bara kan yuwa na ni nasin saura sa wisa bara sutba yaw na ni alki brih kimo ni baban ka yup pa bara brih laki kay ani pa do kiyaw na alki daw kisa bara bako bila prana kira mananay ko kiswisuna yawanay ko kiswisu kumibani wanaraya kara help kung wantag biya bahaisan kabawal para man Bible kambris mabasin saki kay mabara Christian bako laki kay kayo na ani to kiya bayon daw kisa ani to kiya batila ra sayaw na ni kasakuan da harawala yasa bako na habila para ni mananay ko kiser daw kis swisuna para nanara wanawar ka na sinaita ni plapansa yawan na ni kaysa wan purason dia. Wana isi kagatar heben riwis mabatawan. Man bagataras ma. Manaisan kang batara sa isi kiprana kira. Man bilang bakat yang ninisip wapra sa imo ni bangwisa. Manaisan kang bakat yang ninisip dahukra sa imo ni bangwisa. Yang nani Christian bangwis na sa kunadawan yang nani wakita basaura baman sa. Uplay isi kay kan kabasaura baman yang nani isi ay kay kisa dawan ki. Dawan lulki wan sui para helpon mon sa isiki naiwa luhpiam nene ailal ay samantalyam dadira nene ailal bara sa dawan ki aysan kasaura na ni brisa daw kan kasaura ni brisa dawan naiwa setan ba yaprasa setan naiwa yuwa bani ra yapras yang nene Christian kampani watla bilara bara yabal ra wapi bara setan ba nina ra wapisa nina ra tauki sa dawan ki ay sa lulki wan sui para dawan iwan na saura sa iwan na ni saura na naima kibara dawan luhpiam na ni raya karasin setan kau karna warg daw kisa ay sa prana kira lulki wan sui para na iwatitan ra nako dawan man sipwan daw kram man radio kabi ni kabila ra dawan man bilam holy kirawina pis kum smal ke ko pana kupi karaw ki bang wis na dawan yang sinaita ni katapes naman mo ra man bilam holy kira baisi kay ki bara yuwa ba nira yaw na nira kau turi ba kau same tour ka buwanda harawali sa wan marikisa masi
wan lukan ka wan daukan ka chance wan mun na dukiara yuwa bani da wana isis makuna yuwa bani da yang lukan kina kau karna tak isa tawan lulki wan sui para wan saur kanina tawan padin wan mons ay siki sans kum wan kis mabayaw na nira yuwa bani da wan kibas ay siki ba kumakabitawan man mihta maray makitingki may wis na wawala bani da yam ni mon ma kat ki parana kira amen opliki okay, payan yawan na ni upla wan walis yawan na ta. Titanyam ni maikis na angel, wan walis ma. Okay, pamalikamais karalam ko la maikis na. Lawan na pain kira kung may ko na bahawali luma Christmas lawan kawala pain kira kung may kibahwis na wamtla bila pa nila. Son las 6:58. Todo lo que quieras oír lo escuchas por aquí, en Radio Beca 105.3. Gimalan bang naliliani Yarka witin babris Ay wala daw San kupiamra Mandray wayawi Mandray wayawi Mandray wayawi Sa sagraba ingay maka Witin ramayon ra Tiara sutpas kanay kaba Ay kuki ay wanra Ay kuki ay wanra Ay kuki ay wanra Grupo Manuel Wina Christmas Pain Kira Tumulong Hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Hey, Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Lilian Bass. Son las 7 en punto. Son las 7 en punto. Son las 7 en punto. Te hemos presentado tu programa favorito, Tawanrama Yunram. Escúchenos de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana, aquí en los 105.3 FM, Radio Beca. Martes, la mejor música sigue sonando. Prendemos cada vez más. Hoy es martes y la mejor música sigue sonando. Sobre la cruz, tanto amor derramado y todo por mí.